Usetalabhe Umthandeni umfowamanqele. Ngabe uyaqala ukubuka le channel, sacela ucofoze ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe uzizwa ngokuqala ukuthola indaba kule channel bafowethu. Awuze ukuthathwa mali ukusubscribe. Bafowethu, Umshovo umfoka gazi lapha useposte lapha post yakhe ebhawuthi iParis iyisiqhwaga njengomnikazi wayo. Umshovo utalabheke Umthandeni umfowamanqele sakumncoma ukuthi lensizwa isiphushe kakhulu lapha endimeni kaMaskandi. Sayibona necomment ekade iqeda kuvela manje. Ukhomenta lapha Umshovo umfoka gazi lapha ethi ngisho nobaba omncane uDennis uyakwazi lokho. Ya bafowethu, izindaba zanamhlanje bafowethu. Siyayibongela futhi iqhawe lapha Umthandeni umfowamanqele uthi eyihlabanele lapha ngeplatinum yakhe ngenxa yale ngoma yakhe ethi iParis ngokuthi ihambe yathola udumo olukhulu njengoba sazi ukuthi ikhethile okanye ihlomliwe kuyingoma ezohlukanisa unyaka kabani ka-2024. Othi ngene 2024 yonke into izobe isi-right bafowethu. Mhlambe singahle sihlukanise ngalo iParis bafowethu. Insizwa futhi iphinde yaqopha umlando ukuthi ishaye ulakhuzana u9 million lapha ku-YouTube, kuma viewers akhona lapha ku-YouTube. Le platinum ke bafowethu uyithole sokuthi lapha abemaningi lapha ama viewers akhe lapha ku-YouTube ngesikhathi ekhipha i-album yakhe lapha ethi amakhothanqoko mangaphosisi kahle. Yebo bafowethu, siyayibongela ke insizwa kaManqele ukuthi igcine ihlabana nayo ngeplatinum ngokuthi abantu abaningi bayaphapha bathi inkosi enjani le engakaze iwuhlukanise unyaka. Bafowethu, intembi kakhulu leyo. Abaculi kumele sibaseke bafowethu, sibaseke ngaso sonke isikhathi, sibanikeze indlebe, sibalalele bafowethu. Abaculi bethu baculela thina, basilethela thina imessage. Akumele kube yithina esibalahlayo bafowethu. Ngiyayibongela ke bafowethu. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe.